Saya wasiatkan juga, maka iya roidi setiap ibadah yang kita lakukan mesti angkacik dia kapui. Ini penting juga sampai kami. Mesti angkacik dia kapui. Yang penting ajak tasalaiwi ya toro amalat taidi mananungan. Apun naibir. Istilahnya namo sikiri mi. Puasa gi, tapi aja nisangi tawe. Akibuaki amal ada nisangi tawe. Usahakan ya, deka gatau nisangi maka dan kamala tanamo lakai tanamo bayineta deto nisangi. Anak tak angka amal rahasia ya punai supaya amal itu bisa dipakai bertawassul. Nah, sebab itu bisa bertawassul dengan amal soleh. Kok amal soleh itu bisa dipakai bertawassul, dipakai melodong. Ya kumolo ini susah, wad ini pakai ya tuh. Jadi usahakan inang kamala tak aja nih rupita manangnya. Ini tuh ampai kau tuh pura masam pajang kasih kiri kau tuh bisa dibaca. Tapi saya wasiatkan bapak ibu sekalian, 2 surah jangan tinggalkan. Yang pertama surah Al-Ikhlas. Yang kedua Alam Nasr, Al-Insyirah. Ajak tasalaya 2 surah. Ya tapura mak beresallam masam paja perlu tapalinna ilima atau taoko perut sebelah kiri. Napai baca Alam Nasr akatallu, tabaca kulullahu akatallu. Melo ki salai bola tabaca tu ya roh. Ya kongka kantor ro yon roi tama ma kantor ki masikola ki korosikolangi tabaca tu ya roh. Magai yana tu nak kada tau pandrita pakai salama. Kemudian yang kedua pertama kangi korang ngalemu sebelum joka tu. Jadi itu kata pura masam paja pak ni baca ya tu pertama ke korang ngalewe tu. Baca ketellu kulullahu. Jadi apa ayat dibaca itu ketellu kulullahu sama dengan menghantamkan Al-Qur'an. Yang tu nak kada tau pandrita pertama kangi korang ngalewu setiap waktu sholat. Kak deni rule ko to memang pertama korato ya ko bicara lahir maka dapat tamak korak ko nampak joka dia namu joka. Ya ko guru sekolah. Nah kada aja mula sekolah ko dia na tamak korangnya tate 5 piarewe na pertama. Ya naro ampai angka na lengi na bita itu surah Al-Ikhlas. Ya naro ampai ko to melo salai bola ibaca Alam Nasrah akatallu napai baca qul huwallahu akatallu magi ni baca Alam Nasrah. Iya ko angka tau majasi pa o ko tumelo pasolangi o ko tulalang insyaallah dia na pasiruntuk. Padahal ko to jok nalalungi asu, ya ko ta baca Alam Nasrah na pakai jok insyaallah dia nalalungi asu. Itu dihindarkan dari binatang yang bisa mengganggu. Itu Alam Nasrah itu. Kemudian dia ko enggak tahu melo pasolangi insyaallah. Dia na jaji itu. Iya narona kada te pakai salama. Itu diwasiatkan para bahkan Habib Umar bin Hafiz itu mewasiatkan khusus itu. Saya pernah dapat dan memang itu ada di kitab penjelasannya para ulama itu, para habaib itu mengajarkan memang dari dulu. Makanya kaya alami ripat na to, maka ipatama kang ikorang alena pakijokka. Iya kotomate di dalam perjalanan kan pura ipatama ka korang alewe. Nah maka itu gampang. Yan aja ronilaw na bita maka daling ni surah, angka surah ibaca pada ipatama ikorangnya. Tanya aja situ kan napak bura tau kutu ye. Alomom yo pilalan nagamay. Malomo betul man yasarnya malomo pamaselok pun alingi ko Allah taala onroy ganna he apakan nabi ta tumay kami matotu pamase yalengi nabi madioloy hadiah layaleti nabi ta itambay mo pa ni ina tu ampai ya upa maka ya kota makiranaka maka datul tamranaka ina macila katongangi nama kanja hitung-hitungan nagamat napura ni nabilan nabita perjalanan na umak na maka na makuy matu umak ko dawat di salamat pura ni na kalkulasi yang pantit tolamu ya rolalangnya yan tu ampai ni law nabita ya ko pigaw ido sa umaku ci di na mo chata po tapi ya ko pigaw ide che pagana kang 10 di kana mo makano apa ya ko makibua ido sa cicang nakibua amala cicang kamu pa sera sa rona kam to mo bonus na sera itu ampai to pandrita ko katau makibua tasalang nasang ito ba ko de na kada tamaranaka de apa nesa nasa kamu pa bonus na ya serai nanapte ci di dasana ya makiro itu aja kepeturan lu ya ti ampai pak maka Rasul itu luar biasa caranya makko mani batina matero supaya umat na wading selamat maka kepada orang pura pak guru ngi neraka pura ni podang maka dan kagawat dinabaca umat kuna de na tamok ko napau neraka suruh baca Allahumma ajirni minan nar lau tutu pintu ko aja na tamak maka pikir kapi tolak tamak ko de na tatutu di pintu na neraka makiro itu pamasena mong Allah Ta'ala ina tu ampai iya de nang kawano tu pak 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah magi ni suruh ki baca pamaselok pu itu
Yang pe kong katau mate tu ya tu baca. Kota lami tetau mate, na to jena, tujuna jena. Ya ti baca ni 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya kok ki ulunna baca ni suratul Fatihah. Kota mate, itu ampai madari to kijolo te ajena, na palo kuluna, madari to kuluna na palo ko ajena. Yo pui di Fatihah manam ni. Itu 2 surah itu. 2 ang sana. Sini suratul Fatihah 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Tabaca ya. Iya na tu perlindungan. Perlindungan dia tu. Meki matinro pertama kaki korang aleta ia matotu nai baca ayat kursi, kemudian surah al-ikhlas, al-falak, an-nas na paliwarung ya berungang ko pala 5 dia yang micui ya berungang napa ya sepung ko watakalere asanna mandi ayat nabi tamasurungi iya mandi ayat ya berungang ya sepung ko watakalere itu benteng ya kong katau pakiringan pak disangang ilmu-ilmu maja insyaallah dinalatu itu benteng itu. Nah, tapalamu ya roto. Tapala ayat kursi to. Qul Allahu ya palama to. Qul sebrabil falak. Qul sebrabil nas. Ya na tabaca. Aja na malampela da dota ko de tu lema pala ayo malampe. Pa itu ku pado ngetin rominya pala ainu le tatesi di pitu ngetin ro. Umi mana ngibaca. Iya, pangka kita aku yang ka kita ro pura weli doa sebelum tidur. Weh, lebih 70 halaman. Iya, lebih 70 halaman. Lalu coba-coba pura lo baca patama ya rosininna donna telu jalan nih. Iya maka dah kayo kata te 10 na toliu na ibaca. Tapi subuh. Itu iya jadi de kamega. Naiya na tude na gaga pak doang ngacau ega komelo imatin ro tahu. Nasaba waktu yang paling genting itu sebelum tidur. Nasaba melo imasaran ruwe si bawa takale. Itu ampa ya sa tomatinro tomate yupi dia capa amu ni ato pa toma biasa na matinro katau pa lapa na laba na itu kan sige sana mo ang kagulang yulun na matinro ni dia juga ada baca taurogi ya tu iya taurogi jadi lisari pak dogang lisari apa iya matuti pak biasa ya na pak biasa ko tomelo matinro insyaallah ko tomelo mate ipa muncul sendirinya itu iya yana tu nak nabi ta'anau ahul maut ia tu tinre masih lah surang isi ba mate angan ni. Imaga aja tama itu ampai ada nang kau masih lepak maka dah mate jauh masih lah. Maka dah witau mate angan de nak kinri ne lo na di tamate. Iya jadi ia tepas saja ban ya leta. Kama kiro aja temi tau mate. Ikhlaskan saja apa angka pesan nagurota Profesor Dr. Syekh Ali Jumai. Si bawa Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Dari Mesir. Na rampai makada iya ko nauji ko po ng Allah Ta'ala atau nalik ko napakanay ko cek de idistilate di musibah berlemah lembut lah di hadapan Allah betul ngan na ada lari ko masam-masam mengi tempat ada lari ni betul aja tak ada reke ada lari mereni ki puang ikhlas kak terima ipacobamu tapi madodo ngak kasih ada ampangnya tak salahku ko kata salahku na sabari magai makadai se Mutawalli As-Sa'rawi ia ko angka tau ya le pacoba makoro na tapamatuma maksane duma se lori po Allah Taala tapilag gayet diringankan itu tak deng dihilang betongan na dena masih sah wat dijajing kamu ila saya tapi dena masih sah tapi yang kata nakan nalasa cek dia tapamak dari ke Muhammad maka bawan ni aja bolok siapa aja itu deh engkau kata makot tu mana kemana utuh tu 5 ngilu mana kemana aja tu libelo talepoh kata makot tu makanya aja pacilah kana nak kau napalai kau tambah itu nila kerisai mereka makot aja amagi penjelasan naruto pandrita maka dari pada kong ka anana angka kesalahan na naigati cek de cilinna tapi igati de cilinna tapi mewah madari manu ai lai tambah ini lai baba ni tu tapi ya kong ka anana kesalahan na naigati de cilinna tapi mak dumase ku yolota we de kasi tu ano dapat ai capu-capu ni tu begitu juga Allah kepada hambanya Yana tu ampai yatengi madareke, pak maka tu kata napai, mana ke mana bolok maka tu di kalapa ke mana, no kok pagah, itu, dia ni yatengi mak dalam ribaran ni tapi dalam ribaran ni lori Allah Taala adalah memohon ampun,
Maka dia puang. Nama abi cara gini aja tak basara pak komiki mak basara marajing. Akan bani puang dia kasih utari masa pacak pa ujian puangnya. Dia ada utari mai puang. Tapi malam maka kasih malam maka puang. Aja kasih ta solang tak kali ku ta pasalama ka puang. Melo kak makasih pak kilo betul kan. Dia nama digaga. Itu makanja dan itu dianjurkan dalam agama. Yo pokok lima mano koi talep pindok kajen na semana ka mana aja. Tuli talep po mana masamang ibanan ka mana lasa tuli melo mondo. Di mana na melo na salay lasa. May ka makuat jangan. Jadi iro upasanya pak angkat tonga ta sa tau runtu makoro dari ke pakai. Cede-cede tapok wah masusah. Dalam agama itu kita dianjurkan itu. Jadi pesan guru ta Profesor Dr. Syed Ali Juma dengan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini adalah salah seorang mufti di Mesir. Jadi memang napasan ngiro. Dan saya dapat wasiatnya itu karena tadi sebelum ke sini saya baca bukunya kadwa pasang ini. Ini nah Ramadan di kong kacek de pura ni pakanjaki pikirannya maka makui pura yato na takota salah atau makanjai perencanaan na tapato masamang biasa kada maga si aja kira kita harus istilahnya agar menghinakan diri di hadapan Allah. Itu mapaleci lori pong Allah Ta'ala, ipaleci pong Allah Ta'ala. Apa na puji tu pong Allah Ta'ala kipaleci? Na puji. Ina tu ampe ko to melo milodoto ibaji jo. Alhamdulillahi rabbil alamin. To masalawat tau na puji na pong Allah Ta'ala pong nabita ibaji salawat. Napa ibaca alhamdulillah rabbil alamin. Napa itapu ya fatahu ya razak. Pak buka pintu dale. Itapu ya pakoli-koli. Dia nama ligaga. Na puji pong Allah Ta'ala itu. Ketika dia disanjung dengan nama-namanya memberi rezeki purero iloki dalle maka namuji tidi mah kumatokong kami ilau to oki bola nate to memin radui wah makati kebicaraan na jodo di natap langsung katu tapo makna tui cantik pa bola tepu padahal dek tur ina sakanja pa bunga-bunga teh kada we dek malolo ki je tui teh bebek min di arisan itu makira na tapi ya teh kumasanan yatin na tu namono masus sama lomo to makko halatala makko turu napuji nareko angkai atanna to lima mamuji-muji dia napuji mo Allah Ta'ala yan tu ampai kataw padri tadi ni law di nangilaw maka dali nga ako po natapun nesa na po Allah Ta'ala di po bagay dali ito sa tu aga kasi kabutuhan ko nesa ang kataw milaw daw mako tuyo mo din katoto milaw daw alin na maturo ipong alin nga ano pulok ko po si bawa ko itu jadi tapi dito ga ako kupasitangan degaga insyaallah jadi biasakan itu kemudian ini yang terakhir angka waktu istilahnya aja tatajang maka dalam lengkap patawe maga dalam keadaan ada wudu de angkat waktu makan jalan da yonroi madalari lauri pong Allah Ta'ala ada waktu-waktu itu termasuk kumama itinroi na patapa moto kita ngabeni sama na din ang katumatinro tapos pisat di bawang ikari maga rumoto ka na dito gaga matay sama na din na tinro taw itat duya tu iya na tiyasa minjaw falail di situ doa mustajabah ilaw dong namo deta sampaja aja tak ada tolo po masampaja tahajud de okko ni onrotin ro tamang ilaw itat dumi mati hatu milaw dong angka nang kawat itu nyelengi itu kemudian angka tu nang kawat tu namanya apa pinadinge dito gaga yanre dito ga tahu paling gaga tapi magi sa di nama tanala na papinadinge ilaw dong namo ko mi bola-bola galunge kendro tapa manya-manya masading papinading malapa ati maka dawe magiro na sa tapa matenang minta di situ apa iya tu ati dia tu nak beleh iya na tenat tu macawe tu malaikat iya na tu ampai engkau tu tahu ditiupkan hawa dari dalam surga itu tenangkan hatinya iya itu sampai Pak Guru Kisirena Soma kada baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula akatalu atau kapitu Pak Nabi tak janji ki maka dia kumu baca muya tu dua mulolongan nomor sidi warunga ko hawa polo kilalan na suruga tamu kilalan na atimu supaya tenang yang kedua iya makatani limamu na to sitinro tama suruga itu janji Nabi iya jadi ya komeki siya katanyang lima Nabi tatama suruga tabaca yan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula itu sahadatnya jiwa sahadatnya jiwa itu maka dia sahadat pamulang itu yang penting ya pala mo to iya namanya mirota pala insyaallah
Ya ko de ta pala iro makun rotongan katalu ni sa di pasangan ni ro. Iya, depa. Oh, ta pala icata-cata ya ro. Emang poncong. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Iya. Yo kuya biasa tambah na sabang kamato ko dalelebe tambahi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Iya. Tiba itu kan diikuti. Iya. Iya, wattiba wa rasula. Jasa ikuti. Pada itu ya muqallibal qulub, ya tume kenapa lah teh? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taatika. Padahal angka tu cik ditoler, maka ya musabbital qulubi wal absar. Si salah tu, ya muqallibal qulub itu qalbu. Tapi ya musabbital qulubi wal absar itu pandangan mata batin supaya diberikan ketajaman. Iya. Jadi itu dibaca ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala taatika. Biar ya kupak dongang itu yang untuk doakan biasa yang dihafal itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taatika. Puang yang makatan ton Cina tie yang membolak-balikan hati manusia patataka nga atiku pengukilalana agama. Wa taatika dan ketaatan. Ya naro maka dapat ya tu tepai ka masuk utama tanadi maka taniwi pung Allah taala. Jadi sudangi maka tepat tetaka ngak put tepai kulalan atiku supaya malu manang ujamu pak kasibirni. Yilau mematoi apa tanadi punna apa aku maka dai ni ide ditulai. Minta supaya Allah meneguhkan iman itu. Ya. Saya kira ya naro pangolongan. Tapi penutup angkat tu Pak Dongeng Wali. Pak Dongeng Wali. Mudah-mudahan ya kui baca na wadingi mencaji kekasih Allah. Tahu na puji ko Allah Ta'ala. Maponco mi, tabaca ya roh. Iya tu makan jalan da ibaca kotomelo matinro. Kotomelo na matinro ibaca roh. Padongana Allahumma ghafiratuka auzi amin sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma ghafiratuka auzi amin sunubi. Itu Allahumma ghafiratuka auzi amin sunubi. Puang adam pengetalap di maraji nanya dosaku. Jadi magala makibu asalang yan tabaca he. To me na matin risarah kang elewi Allahumma ghafiratuka auzi amin sunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Jadi wa rahmatuka arja indi min amali. Pamaseta mi pun malak da uharapkan rilalanna sininna bakasiyat. Apalah nih? Jadi Allahumma ghafiratuka auzi amin sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Akatalu baca. Pak Koling akatalu. Jadi maka jala ada itu Pak Dongeng ya Pak. Pak Dongeng Wali. Dua telu niwi taro yang dijazahkan para ulama itu memang doanya. Jadi itu yang kita anukan. Saya kira ya naro pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa baraka ibu Allah Ta'ala. Telu Pak Dongeng tak apalai telu Pak Dongeng walengi insyaallah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian al ikhlas sibawa al insyirah alam nasrah. Kupuraki masampaya tapalena ya lima tak ko arota anu agasan batang sebelah kiri lima atau we tilau kiri makoy indo lima lay taruh kuyawana ro susukur tujuna jantung ro ipatadang yokoro kenapa itan recet de ni baca surah al ikhlas 3 kali alam nasrah 3 kali bisa juga alam nasrah 3 kali baru al ikhlas 3 kali dibaca ya roh. Insyaallah berakatnya itu luar biasa Pak. Kemudian ya rona yang ketiga Allahumma ghafiratuka auzi min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Iya ko ke gimeta pakai. Iya ko salah satu le malatal luci dina. Iya namo al ikhlas misi ba alam nasrah. Tapi ya rona meki salai bola ini Pak Galung ko meki mapamula tanam pakai ya. Pak Dara meki pamula, Pak Balu-balu meki pamula, ya nanti tak pakai. Engkau rota mak balu-balu, meki tama ki bunga tama kita baca ya, insyaallah. Itu keberkahannya itu luar biasa. Kau nggak tahu Syria tiki maga insyaallah. Itu dijauhkan dari situ. Itu alam nasr luar biasa Pak.